Adlaw day sa Huwebes sa udto ni suroy ko diri sa Minterio. Bisag udtong dako ako gisyang giadto. Kay wa gyud ko kadagkot sa pag-birthday sa akong inahan. So wa pa day maswito mo din ni Minterio sa pagsabungan. Gamay ra siyang tan-awon pero taas pa na didto sa unahan. Sa di pa nato humanon ang video maon di ay ni sinugdanan. Yari day ko sa balay sa akong aguwang. Kay naa daw siya ipaayong amplifier o ipataod nga pultahan. Sa akong pag-abot tuwa na day siya nilakaw. Nang nakadesisyon kung managkot na lang. Alas 11:30 na day sa udto. Muna ang panahon init jud kaayo. Dugay na mo ko naghuna-huna nga managkot sa Minterio. Pero ang nakaapan busy lang jud ta kaayo. Naaday sila negosyo nga lumpiaan diri sa pagsabungan. I-search lang ninyo BJJ ang pangalan. Sa lang gyud akong ikapasalig ninyo kung inyong matilawan kamo gyud malamian. Kay dinhi ginigibuhat mismo gid sa balay sa ilas sa pagsabungan. Ako lang gikat ang video nya mo padayon ta diri sa Minterio. Sa dili pa day ta moadto mopalit tag bulak og kandila aron natay kahala didto. Lisod sa ni nga dugay ta makadagkot sa atong ginikanan kay malipay sa ta maghuna-huna nga ato silang maduawan. Dinhi ni palit ko og kandila og bulak aron natay madalas didto. Baratohon na din na bulak akong napalit. Dili man ko pareha ninyo nga dato. Ang importante nga kinsing-kasing ang atong paghala ng ulam lang sa data og posporo aron natay kadagkot sa kandila didto. Salamat day ko sa tindira dito sa Minterio. Kabisag nga gamay nga kantidad iya pa kong gipahangyo. Kay kaila ra sa dayto ni mama ko no. Excited na day ko nga moabot didto. Kay taod-taod naman lagi murag nalimot nako. Aron mo mahibalon diri day ko nag grade 6 pagsabungan. Sa una ang Minterio pulos pag ini kasagbutan. Sa akong nahinumduman walo pag ini pantyon ang naa diri amo po kuning sakasakahan. Ari pa mi mangahoy manguha og kaka sa una. Kay katong dalan paubos o mao man toy pulos kawayanan. Nalingaw day ko sa kong paglakaw og pagbidyo-bidyo pero nalimot nako og tag-asa na to. Ay salamat sa kadugayan ato raging nakit-an. Hinumdum ko nga naam gud toy pintal pero daghan sa gipintalan diri. Wa din ngalan sa kong inahan nga dugay na diri gilubong sa pagsabungan. Ako dili ko perpekto nga tawo. Karon pa nako na realize og maayo nga unsa day kapait og wala tay inahan. Busa kamo diha mga anak samtang buhi pa inyong inahan mahalan nyug mayo kay naa pa sila sa kalibutan. Nagampo day ko diri dapita pero wala na nako i-video pero perti na kong kurata nga naam day naminaw tiguang babae sa kong loyo. Mo nang nauwaw na lang sad ko wala noon ako maapil siya og video. Mo nang ako gid siyang gipangutana pero niingon siya nga naa sa kuno siya kaliwat nga gipangita. Perti magina kong kurata kay diri sa akong loyo nagbukot-bukot ba pero mauwaw lang sad ko mo video kay nagampo man sad siya. Diri ato nang gidagkutan ang kandila. Kuyawan sa ko mapalo kay hangin ra ba ug diri bisag init nagsige lang ikog istorya ni mama. Taud-taud na mo ko kadto may nang malipay sad siya. Dinhi nangayo sa kog pasaylo sa akong mga sala ug unsay akong nahimo gikan pa sa akong pagkabata. Di mo ta perpekto diri sa kalibutan. Kasagaran makahuna-huna ra ta ginikanan ug wala na sila diri sa atong kiliran. Ngun ana sa nahitabo nako sa una mo suroy si mama dito sa akong gipuy-an mulaag noon kog kay balo ba mo nga daghang kay gadayeg ni mama siyang kaayo. Sahay makaingon ko kinsa tong maayo unahon og kuha sa atong Ginoo pero dili na lang Ginoo atong pasinginlan atong hunaon nga pareha ta tanan sa kalibutan. Way mo dunar madato ug mapobre mo ako sad ko nga di man ko maayong tao pero akong paningkamutan na mawala ang dautan akong batasan ug mga binuhatan. Alas 12 na day sa udto mo to mauli na lang ko kay marag taas na sa datong video nya kay mag-uli pa man ta sa posporo. Salamat kayo sa mga tawo nagasuporta pirmi sa akong mga video, sa akong mga followers ug mga amigo, sa tanang mga viewers nga wa pa kaila kanako. Kung to diri na lang ug thank you kaayo ug maayong udto.